Ikong Isa Wanda lalu IAS ibadai Electoral Roll Observer nagabenta ka West Gentia Hills District menta ka sengilawan poi hanong ba juai nagabenta ban jurib ya ka jingya shakmat ka jing pengkre ya ki kam election hapo ka district ikong lalu ilayo ban yikendu ya kinong penyai election hapo ka ni district bat ila pelai ya ka video lengkot halor ka jing penrung kerteng election bala ak da ki kunhon ciyum aku macam tak the Election Commission of India CEO Joni di Shillong kalau awan kami electoral roll observer kami ka visit ke Bangkok West Gentis ban pek ban video ha bede tu cipi ke jam ke district ke Chindia special summit election last time baru yang tadi cukup Oktober kat kum macam tak commission kejuan tadi ban pek ban judit yang ki Chindia cuki processes ki prepare ke cipi form ke cipi iki kerteng ke cipi kala cuki kerteng ki constituency prepare di baki BNU di baki AU baki AU yang ki political parties but sebenarnya pada district tu Krishitam baru kiriam ki tayo ki belajar but kum ka electoral roll observer dan sewan yang SRC second visit but third visit tu tak andala publish ya final roll ke pagkong ka organizer. Have had a number of meetings with political parties at the step of the Okay, students, everyone.